Miss Lady Maria Soana Zipso Hakausuka Otfelenite Harbor Bridge Brand New Day Jr. Tulo kau hao hakehe. Fatulo watu mo fui lupe o loto tatau. Kai atamua kia kita ke lave atu ke ki whamatala no e te unga taulunga Miss Lady Maria Tonga Australia. Kona teki na ngau hia o whakafolau mai me he lolo halai walu mo e alo i talau. Kono kahoana e no oia he ne whangakui me he api ko maka ua tā, hala pili mo e hala lavinia hala kolofo'o. Kono pule o tōna e ukufia me he hakau koula. Hono vesa na e no oia me hono whanga me hikitanga me kolo whalahola tu a koloa ke nutu mo umuna. Hono siskafa na e ngau hia me ngahi matai tofe mo ngahi kristala me ana i kalea. Mo e api ko niulahi mataofu monu ka e afe pe mo e fu o vava ko tuku kilangi. Kono ka keki na e sia whakaniu a ia he ne whangawhae me wha ko fie mea mo e api ko sailoa me. Pehe ki e wha i hawa. Whanga ko siolata, pe mo e api ko halanima mo whelewhata. Hono langi tau olunga, ko e upe o e tahine ko eikisalo te lupe pau salamasina purea vahine ari o e au tuita taione. Ko e escort a Miss Lady Maria Tonga Australia, ko Master Reggie Kiteki Mahina taione. Me tongoleleka tuakaloa ofu, utui, pe mo e lolo a halai walu. Master Reggie Kiteki Mahina Taione. Ko Miss Lady Maria Tonga Australia ni Miss Soana Zipso i hakau suka e Otfelenite Harbor Bridge Brand New Day Jr. Maria Vito. Ai anga e foto mo e whawhila ki koia Miss Lady Maria.
sai koe whea wine aloi talau pia mo kolo whalaola. Maria. Maria apito haka koia Lady Maria.